Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairatu wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Sini tomato malabiku anrengnya selesura selekku Pak berjamaah subuna Masjid Al-Ansar Rapang, insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kima poji lori sesi araja aku sangan nafong Allah Subhanahu wa taala. Salawa anrengi mapas salama masa lekiring lori Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum lupa mulai cara masuk buku, melokak makutana maka ada biasana ini aku masih gitae latu tetesiaga cara masuk bunah. Latu ga 30 menit 20 mega sebab biasa ka masih lo WC biasa to angka masem-masemeng biasa to angka melolo pasae ka macam-macam biasa to angka nacaca pacar mai biasa to angka napoji aku melampai-lampai latu Isra misalnya dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian yang insyaallah dimuliakan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ia melo bahas ia subuhe ia naritu pekko giro angkaki makasing ampe kedo tak lo fadat tak rufa tau nania angkaki pitte sahaba dek namaiga tapi iro sahabat tak mati wadiki nagatari surga pamasin fong Allah Subhanahu wa taala dek nan caji bali mati riasu kiamat na fong Allah Subhanahu wa taala. Nah sebab angka ayat Al-Quran fong Allah Subhanahu wa taala maka da al-akhillau yauma idzin ba'dhum li ba'dhin aduun illal muttaqin. Iro sahabat yare gasibawatta riasu kiamat na pong Allah Subhanahu wa taala seisa angka mencaji bali ukko idi nasabari mai ke kepentingan na tania dasarna takwa tania dasarna mitau lo kupong Allah Subhanahu wa taala ne waki masih bawang tapi angka bi paralluna narek kupura ni angka paralluna nasalah inilah yang disebut dengan Al-Qur'an wala muttakhidhi akhdan. Jadi angka bahasa Al-Quran khaddun atau akhdan di dalam Al-Quran itu malamu maknana salah si di terjemahan Indonesianya yang itu sahabat. Ternyata iro fanrita tak nafarese iro bahasana Al-Quran kurang lebih 10 telu bahasana sahabat. Makanya narekomelo le bahas tasi di iya gawe dijaji letu kita ngasuh. Makanya lo tane kinange yo ku Masjid Al-Ansar apa biasa na letu tete siaga. Oh standar. Al-akhillau yauma idzin ba'dhum li ba'din aduun illal muttaqin. Biasana tu idi mitai bahasana sahabat ilalang akurange makadaki sohibah atau sohib biasa kit mengkalingan ko televisi iroto ara-ara makada sohib ternyata ilalanna akurange irotalla sohib ada maknanya kepada sahabat ada juga maknanya kepada istri atau pasangan ya regala kita
Ilalang Al-Quran pong Allah subhanahu wa ta'ala maka puangi wa masahibukum bimajnun. Iya tu si bawammu. Ineritu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tania to jangan. Jadi lepodangi tau kaferee. Risamana Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasaba iro to kaferee riolo metani sisa si bawa Nabi tak. Jadi nareko idi to ogi yariga to Indonesia angka tau pura yisang berarti bahasanya bisa bermakna sohibah. Meta kisisang. Namo dia itu masahaba. Tapi sohibah. Meta kisisang. Makna yang kedua dalam Quran surah Abasa. Wa ummihi wa abih wa sahibatihi wa bani. Narekole tanga-tanga iro terjemahan na aku rangede nak kada makoro iro sahabatmu. Tapi makada iro pasanganmu. Ammakmu, indokmu, wa ummihi wa abih wa sahibatihi wa bani. Iya ro pasanganmu nan niya wija-wijamu mati riasso kiamat na pong Allah subhanahu wa ta'ala sila ni angkat tuluki nasaba begitu dahsyatnya yang disebut namanya hari kiamat sila ni namo aleta sila toni murusi apalagi ni tolengi melok le fikiriki termasuk ni ambok tak indok tak di dalam Al-Quran surah Abasa disebutkan sohibah yang itu baineta laketa nania wija-wija. Bahkan ilalang Al-Quran na pong Allah subhanahu wa ta'ala irobene yarega makun raya yarega pasangannya. Bahasanya itu mak dufa-dufa. Biasanya itu yang kalinga ini wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja atau kata zaujun. Nafaguru ki fanritata makada tahi tegere bahasana aku range magai nangka si di keluarga allo biniangang mak dupa-dupa bahasana aku range keluarga Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam turina pakai bahasa zaujun ya anuhan nabiyyu kulli azwajika. Magai nasaba iya ro keluarga Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam turi menyamangi. Tentu angka masalah na tacek dek. Tapi si di misi satu tujuan dan niat turi si bawah. Nasaba angka keluarga Bapak Ibu dek nasi di tujuan pada lengi si di lokana si di lo kiri. Si di melo si lo si anak-anak si di makada dua nah. Makada dua anak cukup. Makada lakin na tiga lebih baik. Tapi tata isi bawah. Cuma biasa midene sama ama. Makanya bahasanya Al-Quran itu adalah imro'ah. Magai nangka bahasana Al-Quran makada imro'ata Nuhin wa imro'ata Lut. Imro'ata Fir'aun. Iro benena Nabi Lut, si bawa benena Nabi Nuh. Dek na matapo ako po Allah subhanahu wa ta'ala. Dek na, ciori lakin na. Tapi tetap mo malobi niya. Makoto pero Fir'aun la'natullah alai. Matapa benena. Namanya Asia. Makanya bahasanya imro'ah. Dan niya, Nabi Zakaria alaihi salam, ilalang aku ramalabina fung Allah subhanahu wa ta'ala, rigaw angkana ni macoa Nabi Zakaria termasuk aga benena yang mandul wakanati imro'ati akiro denak kada wakanat zaujati akiro de maka demi wakanati imro'ati akiro berarti yang ke masalah ko keluarga tapi rigaw angkana ya lea dalle Nabi Zakaria si bawa benena matampu benena fanadatul malaika wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Angke natampu salasi di calon nabi yang itu Nabi Yahya. Rigaw angkana iro Nabi Zakaria millau poko ilalan na sampajanna. Magai bapak ibu malada le tarima pak doangange rigaw angkana masampajak. Fanadatul malaikatu wa huwa qaimun yusalli. Jadi ajakin ang kacarobiang itala isampajang. Nasaba salasi di tujuan na sampajange yang itu pak doangang. Rigaw angkana kita tong kami lodoa ki salasidin na ihdinas siratal mustaqim.
Okoni sahabat Nabi Zakaria diterima pak duangan pung Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu dekna na tama akalan secara medis tidak mungkin. Manang tua dia sudah menofos. Dekna nu lemah tampu secara medis, tapi manang kaya dalek kupung Allah Subhanahu wa taala. Sini ngata malabina fung Allah Subhanahu wa taala yang kihadiri. Lisuki fai mangoko masalah sahabat ternyata angka sahabat kami namatanre posisinna yang dari itu Khalilun. Iro Nabi Ibrahim alaihi salam angka pangolina talae Khalilullah. Sahabatna pong Allah Subhanahu wa taala. Jadi si sala tu tahu makada sohibullah ya. Apalagi di gagalariero Nabi Ibrahim malah yalengi gelar pong Allah Subhanahu wa taala sebagai Khalilullah. Sahabatna pong Allah Subhanahu wa taala. Onromas sahabatna Nabi Ibrahim sebab pong Allah Subhanahu wa taala. Siddi waktu malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa, melo icabut nyawana Nabi Ibrahim, protes Nabi Ibrahim. Akan asa Nabi Ibrahim, hal ra'aita khalilan yumitu khalilan. Pura kau gamita sahabat na uno sahabatna. Tapi tania sahabatna di mapada itu Indonesia nasaba ang kamo patuy di sahabat ta pada si uno-uno pada si cecah-cecah pada si jarang na foji mi mite sahabatna na reko masaray de nang kada bantu dan lain sebagainya. Makanya bahasa Al-Qur'an sahabat maiga piteki sahabat na sayang Allah Subhanahu wa taala yang khalil de na foji mitaki man rasa-rasa ilalan na atuto ngetta lebih perhilino na pong Allah Subhanahu wa taala. Neng kalinga iya pakutanana Nabi Ibrahim maselang ni malaikat Israel. Lisi oku pong Allah Subhanahu wa taala yalengi jawaban malaikat Israel maka dalis ko pe mangako Nabi Ibrahim. Podang ni makadahal ra'aita muhibban yakhafu ayyalqa muhibban. Nabi Ibrahim pura ko gemita agaga mapoji mitau siruntu si bawa agaga ripojinna. Jadi lebali ya agaga pakutanana denri Nabi Ibrahim dengan pertanyaan yang lain. Aga nasa Nabi Ibrahim yaku makoni itu ala ni palik nyawaku. Pura ko gamita nasang pong Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Israel agaga mapoji mitau siruntu ri agaga mapojinna. Makanya yang itu Bapak Ibu telah itu amati yang masaran na nyawai pole riwatak kali itu sebenarnya lalang untuk siruntu si bau pong Allah Subhanahu wa taala na sebab papinya makaminam matanre ri akhirat na pong Allah Subhanahu wa taala tania suruga. Tapi faman kana yarju liqa rabbih siruntu ki si bau pong Allah Subhanahu wa taala. Peko carata mati siruntu, yarega peko bantu na mati siruntu si Bapa Allah Subhanahu wa taala banyak macamnya. Jadi para ulama mengatakan aku siruntu ki mati si Bapa Allah Subhanahu wa taala mapadai dia siruntu tongaki. Ada yang mengatakan tidak seperti itu. Engkau cahaya ita dan lain sebagainya macam-macam. Tapi intinya di dalam Al-Qur'an siruntu ki. Cuma masalahnya pekoi asiruntu ketta okopong Allah Subhanahu wa taala modelekna yang itu banyak penafsiran para ulama. Sini ngata malabinna fung Allah Subhanahu wa taala yang kehadire. Kemudian angka sahabat namanya Rafiqun. Telah Rafiqun menyamang. Nah sebab angka tu sahabat nareko siruntuki dek na tahang orita tudang turi mapalami pokokna orita. Nah sebab dek na menyaman nareko siruntuki angka modele makor nareko to macurita ta sela-selak ki baka dari tu gaji na ceritangi cerita ko kotolengi sapa ki sahabat nasange pong Allah Subhanahu wa taala yang rafiq yang nyaman menyamak ki nareko siruntuk ki micawa cak beru-beru nasaba angka tau nareko siruntuk ki de iseng makana melo gaji romicai melo ga micawa. Tapi oleh ki prinsip makoi Bapak Ibu
Tongas satu nasura ki pitte sahaba pong Allah Subhanahu wa taala na nabita ia makasinge tapi bukan berarti le cace tolenge tataki masih bawa mana loko tolenge. Misalnya lewa mana ngitawi makanja, lewa mana tawi masih wasi di kampung. Tapi untuk pitte sahabat makasing ia madape ia naritu ajak na mega si dina dua naga telu naga atau apa. Tapi tataki makanya mana ko tolenge. Aja atau si tak paham makada oh dena ding yewa masih bawa tolenge. Ia mi bawa makanja ide nak koro. Tataki makanja mana ko tolenge na mo manihatu majak tahu ko idi. Cuma ia mi marajing ya. Marajing. Tapi perlu ki mak guru termasuk ia. Jadi nariko angka tupat diri ki pekko carana pak guru ia tita elati ia ro atita makada ajak to nah hapale iya mace ko alin. Ajak to nah iya lo benci tahu taruh ni alena benci ka. Taruh ni alena majak ko iya. Yang penting kaya mapacing atiku. Sini ngata malabina fung Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surah As-Saffat. Maka dia pun Allah Subhanahu wa taala fama lana min syafi'ina wala sadiqin hamim. Angka modele sahaba ia naritu sodikun malampu. Kege tala malampu. Nareko angka kita salah maka buaki dosa. Biasa tu nak bikop biki. Biasa na rampe-rampe ki. Biasa ki na poda maka data salah kok. Aja ki nang kesapa sahabat yang naritu syafiqun yang naritu turi mamak kok mi. Rigau angkana yala punna na tawe. Dek nang kada beti-beti dek nang ka pokokna turi namak kormi. Turi menyamak kapan ni tateki maka buat dosa dan lain sebagainya. Aja tafite sahabat maka. Tapi pitte ki sahabat yang naritu sodikun malampu. Nareko tersalah ki na perengerai kiri anu made cenge. Makanya Bapak Ibu syukur ki nareko engkamo tahu tak go ki. Nah sabab angka tahu le tak go tersinggung mi. Misalnya tak go tacek dia kasih aku pengurusu bae tak apa macai tak apa cokdo maka dia cana iya li solo kuala ansar masem pajak. Misalnya ini pace cereng nasang. Misalnya padahal syukur ki nareko angka tu tak go ki rigo angka na tersalah ki. Sini ngata malabina fung Allah Subhanahu wa taala biasa to di angka masalah elala na sampajata nareko manyaman ni sading monro risaf erijang dek na to melo tudang oko elota biasana seisa makun raye ngkato urane makuro pokokna nareko ko teru erijang monro turioko miro on ratu dengan nah kosong isafe elota dek na melo lese pokokna ko toron rona dia na melo liseri tak goyo ko tolengi macai kada ko to miya nasa mo poji coco gairo assa ga sampajangi assa cuma dek na suku sampajak beri jamata nah dek na suku kurang ya apalanna tapi tetap assa angka to biasa makada angka bombe ku Pak Ustaz elota jadi uko ka iri jatuh dang angka to biasa we malak balak da sajadana makanjak mo malak basa jadana deto na macen reko yen reki na sebab magai iros si rapakange ilalanna barisa sampajange malak bi itu suku isam pajata suku isafna suku ibare jamaata cuma masalahnya oko ini kegatalla irhafa karena bahasa Arab itu narik oleh Pak bahasa Indonesia kan tomak kada cek dek mi kosakata bahasa Indonesia na sehingga maka ada kiidi rapat seakan-akan harus isi runtuk ya kan makor bahasa Indonesia na tapi ternyata bahasa Arab itu belum tentu rapat makanya angka kisah risamanna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahabat rapa iro sahabat lenge nafasi jefe ajena si bawero ajena bali beri jamakna maka lele na sedih mapisang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam magele-gele ajena termasuk ni iya termasuk ni kapang idi
Nareko angka lalung aja, tak magelek-gelek ki. Bahkan maceki na sabatur na lalu ya sisangi. Makanya makna yang bahasa Arab itu, kemudian kita bahas Indonesia rapat itu perlu makna yang banyak. Penafsiran dari makna bahasa Arab. Nah, sebab bahasa hak desa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maluang. Makanya engkau pahami harus maksudnya si runtu, si depe. Wat itu hak dia salah. Tapi nareko menyamang kita jamai. Tapi nareko dia itu menyamang aja tak ciori. Bahkan biasa nareko rapat lak daki, malak daki rapat. Saya perhatikan biasa kak nareko marimak kak, mak berisalan nak lo kana, mak berisalan nak lo kiri, malak ada rapat iya bapak ibu. Manang karigo angkana tasyahud akhir, nasabak nareko tasyahud akhir kan, maiga onroa yalah. Sehingga iro perlu angkat maju cek de loyolo. Ay berarti dek nasi lempu barisannya. Padahal yang paling dianjurkan di dalam sholat itu ialah itu malempu jijie dan nia merapat-rapat. Dan maka dah harus isi runtu. Nah sebab nareko si runtu manang ni, maka majepela dai masih semati nareko tasyahud akhir. Kita coba nih. Pasti engkau maju mati aku tasyahud akhir. Masih satu dah. Apalagi como-como nama pada isang. Ay, pasti masih sah. Sini ngata melebih nafung Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bapak ibu sapaki sahabat yang sodikun. Malempu. Artinya malempu. Narikong ketesalan na podaki. Tapi aja tersinggung. Idi agar rampiangan ngitawe, podang ngitawe, itu pekanjaki agar cerita mak bicara. Perlu tuh. Jamaah sekalian yang insya Allah dimuliakan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masih banyak bahasa Al-Quran, bahasana Allah Subhanahu Wa Taala masalah sahabat, tapi diartikan nasabairo bahasa Indonesia tak cek dek mi. Digawangkan dari tanah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallamoko Ibnu Abbas, maka dari Nabi maka dari Ibnu Abbas ni ke sahabat kami nama kesing. Agar nasa Nabi man zadakum bil akhirati ru'yatu. Nareko yitai irotawe maringeraki oko akhirat na fong Allah Subhanahu wa taala. Wa man dzakkarakum wa man zadakum bi ilmikum mantiku nareko mak bicara irotawe tatambe pak disengeta. Wa man dzakkarakum bil akhirati amalu. Nareko yitai irotawe maringeraki oko fong Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya nareko yitai irotawe terpengaruh kije maka dah harus kaagaya mapada yure. Rajin mengaji, rajin bersedekah, rajin mesempaja sunnah dan lain sebagainya. Maka itu Bapak Ibu, iklan yang sering kita lihat di televisi termasuk di media sosial, itu muncul tidak hanya sekali, dua kali, bahkan mukba iwek ke 100, 200 ilana tak sesuai. Betul Bapak Ibu? Ke 100 di, bahkan lebih daripada itu. Maka nang kamakoro narekomelo mi pasisang isi ba produk na kagana ni eka 5 eka 10 elana ta sesuai. Tapi tujuannya nya naritu melo ki na pengaruhi, melo ki na hipnotis. Buktinya nareko makka daki sabung pasti ro otak maka da rinso. Maka daki sabun mandi pasti Lifebuoy. Maka daki odol pasti Pepsodent. Ya. Karena kita terhipnotis. Makotoro na rekopun na ki sahabat makasing turi maloli su masigi turi angka mengaji pasti masih riati kimitai maka da manang kero sahabat ku rajila da masempaja manang kero sahabat ku raji mak berejama melotok ka iya secara tidak langsung tak bawe alita maka da melotok ka kasih mapada iya ro nasabak mas sahabat ka masiri ka narikode wako. Sini ngata malabina fung Allah Subhanahu wa taala yang kihadire. Termasuk di dalam hadis Imam Ahmad bin Hanbal. Maka dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam almar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum may yukhalil. Nareko melo ki mitai ampe kedona si dirufatau melo ki mukurui agamana si dirufatau gampang mi ibu. Tita bawa mi niga tau newa mas sahabat lada. Termasuk ini nareko sapa ki manitu baja sanga dia
Ajak ki bawa mitai makada niga ambo na niga indo na niga nenena. Tapi titai makada niga sih bawa lakda na. Kenro biasa si fulu. Okko ga remaja masjid okko ga pas sapeda-sapedae, okko ga pa motor atau ya langinya. Wading yukuru okor makada makko iya ga anak-anak. Bisa. Makanya itu anak-anak Bapak Ibu sekalian yang insyaallah dimuliakan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ri umur nolokna letup itu tahun biasanya dia itu terpengaruh oleh kata orang tuanya. Aga nasang ambokna, aga nasang indukna. Pokoknya namo esaliwa makada 2 tambah 2 4. Tapi nareko indo ambokna podangi 2 tambah 2 5. Ya tu nacori. Tapi rigau angkana ri umur pitu tahun letu 10 2 tahun. Si kira-kira umur SD. Iya na ya walami. Agi nasa guruna iya tu cocok. Namo makadaan ambo indokna 2 tambah 2 4. Tapi nareko makada guruna 2 tambah 2 100. Iya tu nacori. Maka nabila nasang guruku begini ayah. Nabila nasang guruku begini. Maka titip pesan sama gurunya. Nareko angka nasihat. Dek na tarime iro ananae. Kita melalui gurunya. Anak-anak umur 10 2 tahun, letu umur 20 si kira-kira SMP SMA, biasanya itu mengatakan apa kata temanku. Ya, aga nasa si bawahku. Dek nana fikiri ki maka aga nasa indokku, aga nasa amboku, aga nasa guruku, tapi aga nasa si bawahku. Makanya iro si bawala dana si bawa anak-anak ta, iro di umur SMP we si ba SMA ta sapai. Tale nomor HP na. Nah sebab biasa tuh nareko angka masalah na tanya aku di macorita. Oko si bawala dana, oko bestina, oko sahabatna. Nareko angka pasatta, angka nasihat-nasihatta, dekna melo tarime ironanae, kita titip sama sahabatnya. Kita titip sama temannya. Jamaah sekalian yang insyaallah dimuliakan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ri umur 20 tahun, letu si kira-kira 35 tahun. Biasanya orang itu terpengaruh makada agawasan iya. Nah, siapa macam ni? Dia sudah dewasa. Pokoknya agi nasang. Ya itu cocok. Balala atau jarang untuk menerima. Sangat sulit menerima pendapat orang lain. Nareko na terima pale biasa merepat na timbang-timbang. Nah, sebab kan mega ni bacaan. Tapi ri umur 35 tahun lo yase. Biasanya Bapak Ibu matujunna ya naritu aga nasa puange aga nasa Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ia bahasana pengobau Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, termasuk bahasana Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nafa guru ki makada tafakasingi asisumfungat tak lo fadatar fatau. Walaupun nasuro ki mapitte sahabat 1 2 3. Nasaba iyan mati sahabat tak wa dituluki ri surga pamasina fong Allah Subhanahu wa taala nareko makasimuiro sahabat tak. Cuma masalahnya biasa ki idik mas sahabat, sapa ki sahabat makasing na idik deto makasing. Turi aleta mi bawa melo pala tawit idik mi melo saro tawe dek le pasaroi. Tawe melo pengaruhi ki madeceng idik dek o melo pengaruhi tawe. Makanya Abu Darda mengatakan inilah ad'u sab'ina min rajulin fi ikhwani min sujudi asamihim bi asma'im wahidan ba'da wahidin. Jadi titai Abu Darda berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala 70 sahabatna nelo doangan tungkep melo doang kepada Allah Subhanahu wa taala. Idi biasa nih melo doang enggak bali bolata sahabat tak tolenge ri anu makasinge tenar ri anu majae. Biasa nih maka daki kapan tangga buabu iya ustaz de oma decing manang katoleng me yellow doang ya aja tersalah
melo doang ngetta lo kotolengin det ni sangi makada yelo doang madecengi iya naritu pak doang malak dat na terima pong Allah Subhanahu wa taala makbul itu doa mustajab aja tu masike na sebab tanya tu bawang idik meluk bahagia tanya bawang idik meluk menyamang namo tolengi meluk tu menyamang namo laki tak meluk tu menyamang namo bini tak meluk menyamang namo bali bola tak meluk menyamang si di kampung semua orang meluk tu menyamang aja ki masike turi idik yelo doangan ya lupa melo doangan toleng caranya nasange Abu Darda asammihim bi asmaihim wahidan ba'da wahid o tapui asan natasi di sidi cara iya bapak ibu narekomelo doaki yelo doangan laki tak anak tak aja tapau bawangi maka da puang alengi wijawijakku amacara alengi wijawijakku apa tujuan dan sebagainya aja tapi tapui asan na niga asan na anak tak nareko 10 dua anak tak tetap putasi di sidi apalagi wani Jumat tak kiringin Fatihah sini ngata melebih fung Allah Subhanahu wa taala yang kehadire macawe ni betul meloka tutu iya cara maku bukan masalah pertemanan atau sahabat tapi meloka tutu i masalah isyrok nah sebab biasa engkau kalinga makada macawe ni nasang isyrok olo mata jetajan ni cinampa iro pak ustaz misalnya atau iro pak berjamaah lengi mana ketap masuk bawang olo nataja 5 menit mani isyrok 10 menit dan lain sebagainya bapak ibu ajak lalu kit nang kemukuru i kemampuan ta loko kemampuan atau lengi ajak kit nang kejuku i kemampuan ta loko kemampuan atau lengi nah sebab padalik kemampuan atau padalik urusan atau sama dengan tarwih dan lain sebagainya ni gatau misangi nariko pure mak berjamaah isa nali subulana ukwe bulana mat tarawih dengan misangi ni gatau misangi nariko pure mas sampajang isa lawi kasih mak jama ukwe isaliwang na iro mak jamana isaliwang kewajibanna untuk mencari nafkah kepada keluarganya dengan misang dan itu lebih penting dibandingkan sholat tarawih nah sebab iro salawat tarawih sunnah ya kan iro masa pada lee saliwang wajib mencari nafkah apalagi nariko mati rigo angkana ko kantorona masam pajataru matoi biasa ki idi turi juga tolenge pak juga tak le pake aja kinang termasuk sholat isra biasa to juku towe juga itolenge pak juga na fake ni ka to misangi maka melo kasilo mapasa iro tolenge masih ka iga teme dan lain sebagainya macam-macam engka urusan aku bulana atau hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan masalah isyrok itu kita ambil yang paling tinggi derajatnya yang itu hadis hasan ya wana cek di hadis sahih karena ada yang mengatakan hadis doif ada yang bahkan mengatakan maut iro di zaman Nabi ta Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dek natapui Nabi ta maka ada iya hadis sampaian isyrok makanya para ulama kita ada yang mengatakan hadis ini tentang isyrok rigau angkana mubak mata asui purana iro napa ki masampanya ada yang mengatakan iro sampajana Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang itu sampajang isra bagian daripada salat duha ajak gamali suku bulan matu pinang sampaja duha tati arwa tati asra berarti masampajang setelah isyrok juga dia kagak misangi makanya dia nawat dilai juga kemampuan tak oko kemampuan atau lengi termasuk masih dekat turimelo juga toleng maka dari kana nasak kepujian iro turin na tepu wasanna angka mukki nasang ini det nang kale tepu setak tuma sumba mukki apa ini setoleng jamaah sekalian yang insyaallah dimuliakan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala maka melalui subuh ke-10 mamagi-magi pong Allah Subhanahu wa taala natuluki nomor sidi ilalanna iya subuhe angka ki mafahang risisena aya Al-Qur'an pong Allah Subhanahu wa taala ni hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paha kiri Al-Qur'an ina hadis tidak hanya sebatas terjemahan nah sebab iro terjemahannya terbatas lada
tafsir lagi belum tentu genna iro agage nasaba isana aku rangi pemahaman aku rangi malah imalamu sangat luas. Nomor 2 pakanjaki asis sumfunga talo sini narufatawi pamul maka kue tapacingi atita wat di jaji dek namanya ma yewa tawe mak bicara tapi tetap makanja atita tapacing iro atita kita belajar bersama-sama. Nomor 3 fiteki sahabat ia makasih kasingnya wat dingin nagat taki surga famasin fung Allah Subhanahu wa taala dan nia yang nomor 4 ya naritu ajak lalu ki nang keju ke ketakwaan narufatawe pakai ajuku. Jamaah sekalian yang insyaallah dimuliakan rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada loni memang kalimat tak meloda ku Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa siyama ramadhana ala ma kana fihi min tasahulina. Allahumma iftah alaina futuhal arifina bi rahmatik وانشر علينا رحمتك وذكر مناسينا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Al-Fatihah. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.